Africa my continent, Africa my home, say Africa kuyi South Africa kwaZulu. Hey, kade sahamba sibuye. Kodwa ke i-hot seat. Wamncophe awubingelele abantu base Africa. Khulume nabo bavuselele ukuthi ubani lo. Oh yeah, no. Umuntu akabonga Nongalo. Sibingeleleke abantu bakithi nje ke bonke South Africa Nongalo seshilo. Mhlambe nje umuntu Nongalo ngaba akenza ubulungiswa. Yes. Uma mhlambe engaqale adlulise nje ukubonga nje kubantu bakithi bonke. Yes. Mhlambe nje ngesupport esibone mhlambe kuyinkulumo yethu edlule sasiyenza. Yes. Umuntu ufunda okuningi ke thina babumsweleke lezi zinto lezo social media. Yes. Bafishana ngoba sisilandela ngemumva. Thina sesingaphambili. So ke kodwa nje ke engakubona lapha benginakho inhlizweni yami ngoba umuntu akakwazi ukungena kulezi izinto kodwa nginakho ukuthi cha makufika leli thuba babumswele ngiyodlulisa nje ukubonga kakhulu babumswele nje to be honest ngizothi nje 100% bonke abantu mina engibabone lapha kuma comments they were positive and they were happy nje ngeachievement mhlambe nje yamaphoyisa nje ngomsebenzi wawo lokho nje nami ngingedwa kwanginikeza nje lokho ukuthi awuyazi kuhle mangabe appreciate ngoba iwona ama client ethu phela abantu thina service abona so ngempela uma omunye wemisebenzi yethu esiyenzile be recognize ngale ndlela so wonke umuntu banakho ukuthokoza ukuthi ke angisekho embuthweni kodwa iqiniso lethi njoba ngangithatha isifungo nje ngiyoba sembuthweni until kuze kuyoshona ilanga so ke nje ke ngajabula kakhulu nje ngajabulela nje namaphoyisa nje onke ngendlela nje engezwe abantu bakithi bekhomenta ngayo nganothisa nje babumswele ukuthi abantu bakithi bayalidinga ulwazi. Yes. Ngakunothisa kakhulu abantu bakithi bayalidinga ulwazi ngalezi zinto ngoba icrime yehlela bona. Yep. So thina owethu umsebenzi ukuthi sisuke siphenye. Kodwa at the end of the day mawulalela ubuka abantu bayadinga uqwashiswa ngezinto eziningi when it comes to icrime. Yeah, into engifuna ukuthi mhlambe ngifuna ukukhumbuza nobukelayo awusakhumbuli kahle. Lensizwa lena uyalibona icalela lelikhulu la eSouth Africa sewuthunje izinto ezizokukhumbuza zona. Hayi kuzoba yi1 bese kuba umbuzo. Uyakhumbula icala leKZN 26. Uyamkhumbula lo mseshi owayithi mayikhuluma wathi babe u3 bebopha abantu abawu14 babe u14 kunjalo ukhona umuntu wathi hayi utemu lo ngeke nibopha abantu abawu14 niu3 so ngifuna ukukhumbuza hawu yena ngiyothanda futhi ukuthi imibuzo uyibuzeke manje direct ngoba sesizoba nayo ingosi la azoba khona njalo mhlambe once a week azophendula imibuzo azocathulisa abantu yilokho bengifuna ukukhumbuza nje abantu ukuthi hayi lensizwa le insizwa iphelele nalana futhi kahle right that's one unumber 2 ngicela ukubuza uma ingathi nje ugeneral ngoba abantu baningi bakhala bathi madoda insizwa lensizwa sefresh ihlele ekhaya kunje kukhona insizwa uNdonga mayingake nje uNdonga adonsa ucingo athi emncube ubona imiss call avele nje ufica imiss call kaNdonga ungenza njani? Hayi babumsweli kulo ndawo phela mhlambe ngake ngizwe ukuthi uthini njoba usho ukuthi ngibona imiss call kodwa nje babumsweli ngifuna ukuba honest baba ngokubuyela efieldini hayi baba ngase ngithatha isinqumo babo Nongalo lo msebenzi baba ngwenze kakhulu ngikhulele khona mina ngikhulele khona serious crime mangithi 29 years angikaze ngibe nawo 29 years kwi service lapha ngangaresta khona. So ngangilokho ngibambe nje from the beginning nje banganichazela ukuthi ngiqale vele kuse reaction unit. So ngabuya lapho ngazongena lapha nje kuma unit ke baba kuyasetshenzwa. So nje to be honest cha ngenele nanokuthi ke neminyaka ke baba I'm over 55 now. So ngiyakholelwa ukuthi ifield idinga abantu abase fresh. Kodwa ubuchopho ke lesithi mhlambe le miss call bihambisana nokuthi nje mhlambe ufuna ubuchopho hayi ukuthi mhlambe ngoba into eningi ilapha kwi brainstorming session angithi nako strategy maye ngake le miss call bese iba no WhatsApp ongezansi bese vele kuthiwa nje strategy. Lapho Nongalo ngicabanga ukuthi kulula siphuma khona efieldini njoba namanje ngikhuluma
akukho kufanele sixoxe ngekukhandi ngoba njengoba ngisho ukuthi umsebenzi engikhulele kuwona ngiyazi ukuthi yini bengiyilindele emva kwesikhathi kodwa mhlawumbe okunye uku-achievile okunye uku-achievanga namanje mhlawumbe njengoba nabanye abafowethu bayafona uma ukhona abakubuzayo sixoxe nami ngibelaphe lapha engingabalapha khona kube ukuthi-ke phela izinto ziyangokuya ziyashintsha baba so-ke umuntu uyothatha-ke lokhu abona cha la lokhu ngangisiza cha lokhu mhlawumbe seku-outdated but ukuxoxa ngomsebenzi wesiphoyisa ngoba at the end of the day njengoba nathi sesihlehlile sesisemphakathini njengamanje silindele ukuserviswa amaphoyisa esisevisa ngendlela okuyiyona asilindele ukuthi kwathina sithole sesicomplain manje ukuthi amaphoyisa they are not doing well. Nizwele general awushaya miss khona no WhatsApp ikhona into engavela la mhlambe ke ngaphambi basihambe ibanga elide wakwa sikhuluma lapha wakwa kukhuluma ngindaba yamacala serial killer asangangena kakhulu kuyona ake singene ke sihambe ngoba khona nje nenye insizwa le eyathi anganoma umntambo nombani eyathi mawusufika athi hawu kwafika wena ngizokhululeka awusithathe lamacala la ukuhambe nje nawo ngeke ngibuze lutho wena uyalwazi udaba uphakele umuntu ukuthi uphakele umuntu osendimeni yakho uphakele umuntu uthi uqapha kanjani wawenza njani amacala. Hayi angithokozeke nonke cha sishayile nje highlight ngaleli yalanga ngoba phela izinto zaziningi nanokuthi phela umuntu wayezela eqondene ne-cash in transit so ke cha nakula umacala ayi serious crime kodwa ayingekho kwimandate yethu kodwa I happen nje ukuthi ke ngoba phela uma senza ama causes khona ukuthi wenza i-cause uyithanda into ethile I happen to like it ke kakhulukazi ngoba bekuthiwa is lamacala kuthiwa is a psychological motivated crimes shuthi amacala lawo adila nomqondo asenziwa abantu uqotha umuntu mangabe wenzile ucabanga ukuthi lo muntu ngabe uyaphila ngendlela asuke enzeke ngakhona so kodwa uthola ukuthi ngempela lo muntu uyaphila lawo macala afuze lawo ke ngwenzile ke lawo macala cishe beku 2010 kwenzeka lawo macala ngoba mina ngiwafice sephakathi ngoba ngihlangane nayo nje lapho ku-August kodwa nje ngithe mase ngenza investigation ngiphenya ngihlehla ngathotha amacala ayelokhu esuke ngo-May enzeka lapha endaweni yaseMpangeni into eyenzeka lawo ke lapha ke lamacala enziwa umuntu ofana nathi bawumsweli kodwa ngekukwazi ukuthi umbone nje ngokumbona hayi lo muntu uhlobo oluthile ngekuzukwazi baba kodwa thina ngoba sifundisekile siyakwazi ukubona ngecrime scene ngoba ukuze kuthiwa nje this is a serial killer or is a serial rapist kufanele umuntu makube usebulala abantu ababili yaphezulu so ke thina ke njengamaphoyisa ke sifunda la kuma crime scene ukuthi mawubuka le crime scene yabo no umuntu oyedwa lo owenza lento ngoba khona lento ecommon kulama scene khona lento eba common kulama scene ikakhulukazi nje kulaba abantu ababe target la kwangabantu besifazana so ke ukuzubona ukuthi laba bantu ngaphambi kokuthi mhlambe benzeke lokho ebenzeke khona kodwa bareshiwe ngoba noma ngabe uyawafica amathambo esekhona kwi-crime scene kodwa iphenti lakho umufi awuzulifica lesendaweni yakhe uzolithola likwenye indawo lokho bese kukutshela ukuthi lo muntu lo wareshwa lo muntu ngaphambi kokuthi abulawe so ke ileyo nto ke ngithe nje mangifika kulamacala ngawathola luckily ke umuntu ke besebenza nendaba nalabo abafuthi bakwa communication ke kuzama ukumenyezelwa ngesikhathi ukuthola sengithola lezi idumbu ke kanje utholakala ukuthi ke abanye abantu basebe badly decomposed kodwa ke ngenxa ukuthi sinabo ke phela also science labo kwa forensic bayakwazi ukuthi noma kunjalo kodwa bekwazi ukuretrieve lokho abakuretrieve ukuze uma ngabe kusolakala ukuthi isihlobo sakho lesi sikwazi ukuthatha igazi wena noma ingane yakhe noma umfo wabo silahambise lapha ukuze beqinisekise ukuthi lesi sidumbu ngempela noma lamathambo la ngempela awengane yethu so nalapho ke nje umuntu warana law process ke ngalowo ndlela njengaleyo ke njoba ngake ngathi ukushaya highlight namanje ngishaya highlight mina ngificela vele sekukhona umuntu oboshiwe kuleli cala so okwami kwase ukuthi ke ngiwathatha wonke ke lamacala ngendlela engase nginikezwe ngayo ukuthi ngiwabheke ngempela ukuthi ngempela ahamba kanjani cha ngempela lensizwa njoba usakhumbula nje ukuthi ngasho cha
ngangayazi nami kodwa naye angazi ukuthi ayengizwe ngobani ngoba yathi mengibona awuyathi yajabula athi awungaze ngajabula ke wamnqoba sokukhona wena ngiyazi ungisiza Okay. nami le ndoda ngithi mangibheka nje mawuyibheka phela uMaligaji makhulu ngoMaligaji nawo lendele ukubona nje impela isiqumuqa sendo cha uMaligaji ngempela manje nami ngaba nalokho ukuthi awunayi indoda amadoda iboshiwe ithi icela ukuthi ngiyilekelele iphume la kanti ubani umuntu owenzelele cha but ke kwawukuthi kufanele sidlala amakhadi ke ethu ngoba umsebenzi umuntu wayewazi ayina ngempela cha ngiyithinte ngoba la ikakhulukazi bamsela into engiyifunde la ukuthi silekelelane sonke silekelele umphakathi siphinde silekelele amaphoyisa Yes. siqwashisane nje lapho nalapho nami kwakhona engifundayo ke mangabe sengifika lapho ngibona ukuthi okay lo muntu uboshelweni lo muntu lo cha ngempela ke ngoba ngawuza umbuza abantu abawubuzayo mhlambe ngoshaya kweindawo ngijike kodwa umbuza abawubuzayo ukuthi sifuna ukuzwa lo muntu waphuma kanjani cha ngempela ubaba uMntambo ngempela wayengathinteki baba umsweli kuleli cala Wayengathinteki? hayi wayengathinteki baba Kanti babe mbobani? wayengathinteki but uma sengenza investigation ngabe sengithola ukuthi lo mzimba wokugcina lo watholakala usa fresh ubaba uMntambo ubeyihlalela lapha empangeni erank kusho ukuthi enomkhukhwana wakhe kusho ukuthi wathi lo muntu walimalayo ke lo wesifazane ke watholakala eduze kwendle yakhe kusho ukuthi mangibheka ke nabantu ke lapho ke rank bebuka ngamehla enyama njengoba ngisho ukuthi ngeke vele yiso lezi sigebengu obave bambuka bam-identify ngalowo ndlela enjengoba bamsondeza emaphoyiseni kusho ukuthi amaphoyisa ke ase eyamthola ngempela ke cha amaphoyisa kwaphela amaphoyisa nawo at the end of the day bamswele ngeke ukuthi ngoba nje abantu bathe then bese yabopha umthetho uthi nabo kufanele kube ne-investigation abenza ngoba before you put somebody kuma cells kufanele kube khona evidence emlinkayo necala so ke it happened ukuthi ke uma ngithi ngiyalandela ngiyathola ukuthi kwenzeke kanje okay ngiyakubona lokho okay ngiyakuthola ukuthi cha ba confirmed ngempela cha umzimba utholakala eduze kwakhe lo muntu okay yini into eyenzeka ke lapha umswelu ubaba uMntambo wenzi pointing out baba mawenza lokho kuthiwa i-pointing out ke baba umsweli ilokho ukuthi mhlambe ecaleni lelo suku uboshelwe lona mhlambe mabusuku ukhuluma namaphoyisa uthi ungahamba kwakhombisa lapho kwenzeka khona isigameko kuyayizwa lonto le so ke uboshwa kanjalo ke lento yenzeka eduze kwakhe eduze kwendle yakhe lo muntu la khona la khona mayiseqedwe ukusebenza ngithi ayibuka lona kusho ukuthi ke ayingayilandela lento athi mangilandela ngathola ukuthi no this thing is not sufficient ngabona ukuthi ngoba nenye into ebalekile emaphoyiseni ukuthi uma umuntu enza i-pointing out ngoba i-pointing out ayenziwa yimina njengoba ngumseshi nje mina njengoba ngisuke ngiphethe idocket uma ngabe sekufika la umuntu khona ethe ngahamba kuyokhomba kusho ukuthi kufanele lapho mina ngi-arrange i-police officer ene-rank kusukela ku-captain kuyaphezulu okay kube yiyona eneutral engazilutho ngaleli cala kusho ukuthi naye izofika imnikeze umuntu ngamalungelo akhe then bese ke ilandela ukuthi okay ufuna ukuyokhomba asho lo muntu ufuna ukuyokhomba lo nto athi ufuna ukuyokhomba then ke nehambe nalo phoyisa ke bese lihamba naye iphoyisa sekuyahanjwa kuthathwa amanothi kwenziwa yonke kwenziwa ithombe kanjalo so ke into engayirealize lapho ukuthi ngesikhathi kwenzeka zonke lezi zinto umsesha kabange sayihlupha yena ngokuthi athi mayise isibuyileke idocument nezithombe sekukuye ukuthi ayobheka ukuthi ke lezi zinto ebeyikhonjwa la zirelated nalamacala yayizwa lonto kwabe sobo ngoba ngathi nama sengithatha idocument yakho sengithi ngiyabheka ngithi ngiyabuka lo muntu ukhombeni kwase kuba khona kungazi ukuthi ngabe wayeze uyokhomba nje kwakwenze njani bawumswethu cha kwase kubonakala ukuthi no akwenele kanti immediately vele ngilithatha ngoba ziningi izinto kufanele sibheke mina ngase ngikwazi lokubona ukuthi ngoba ngenhlanhla basebeqhamukile abantu abanikazi babanye balezi dube zasebetholakele sekulula manje ngoba sengiyatshela ukuthi ayilo wahambe phethe ukuthi lo hambe phethe ukuthi commonly most of them babephethe ama cellphone ngesikhathi belahleka yayizolo so kwabalula ke kimi ukubheka ukuthi okay ake ngilandelele ama cellphone abo ukuthi agcine phelelephi ebuka lonto okay kusukela ngalo la ngoba ngempela uyakwazi ukubona mabekutshela umuntu ifamily yakho ukuthi lo muntu ulahleke ngedate ethile waphela ngedate ethile nangempela ngangikwazi ukufika ngubone ukuthi lo muntu uphelile la kodwa into engangine interest ukuthi uthe mayiphela kwase kwenzakalana there was something that was common ke eyenziwa ke ilo wagcina egwetshiweke yena kuwayenza leso khona into common ayenza wayethi njalo mangabe ethatha cellphone yomuntu ayisebenzise
ayisebenzise is either sometimes ufaka isemcard yakhe phakathi or sometimes mayefo eyisebenzisine airtime ufonela abantu related nabo. So kubalula ke sekulula ke manje ukuthi silandele labo bantu ke ngalolu lingakho ngithe ngizoshaya ngijike eduze ngoba icrime is still continuing ba umsweli. Isaqhubeka. Yes. Icrime iyaqhubeka. So ke akufuneka bengazibe sizele kakhulu kodwa nje sakwazi ukubona ukuthi okay fine, out of all these people nangumuntu opositive okuyena sagcina sisale naye ke umfuka Mthimkhulu. Insizwe sencane nje. Insizwe sencane ngoba ngaqwashisa nje ukuthi la ikakhulukazi into wamswele khona la kulamacala kanjena la okusuke kuthiwa uthinta khona serial killer noma serial rapist. Lawo macala babumswele kurare ukuthi kutholakala umzimba usefresh. Kusazokwazi ukuthi mawulandeleka uthoka abali lo mzimba ngaphandle ukuthi kwenziwa ama DNA. Kurare ngani ngoba laba abantu abenza lamacala bayayi-identifya indawo la abazokwenzela khona lento ukuthi lo muntu lokufanele azatholakale vele nje esengamathanga. Yizo ngoba engaselula ukuthi kube khona iDNA. Angithi nje obade suke possibly rapile nje. Angithi ke maye singamathambo akuselula manje ukuthi siyothola siyothelwa la ama sperms manje ukuze kwazi ukuthi seziyani siyocheck. So ke benza sure ukuthi laba bantu ba-identify indawo ukuthi lo muntu kufanele ahlale la azabole. Bonke labantu bakuthiwa bethula ku-sugar cane babethula babe ku-sugar cane kodwa base be-decompose ngoba angithi uma ubunesikhathi sokuvuna bonke laba bantu bazodiscoveka ngesikhathi sekwenziwani sekuvuna umoya. Uyazi khona into eyangihlupha ukuthi uyalamacala le ama-serial killer agudla ulwandle ngoba nangale ngase South Coast uthola ukuthi la wenzeka ngakomthwalumi noma agudla nje ulwandle futhi kube seduze nomoba. Umoba lona uyathanda kuba unumber 1 crime scene yalento lena labantu ama-serial killers. Yes ngoba umuntu uyaphuza ukubonakala mayela njengoba ngisho ngithi laba bantu badiscoveke ngoba sekushiswa imboba. Buka lonto. So ke injalo nje kakhulukazi lo ndaba cha ngicabanga ukuthi ke udaba la khona lalukhona vele kwimedia nakuyo yonke indawo labakhona ngoba umsolo lo Mthimkhulu ngoba wayena 32 years lo mfo wayesemncane. Ngoba ngisho ukuthi laba bantu babumsweli uyabona wena ungayitshela ukuthi umuntu ohlukile. A nice guy but kwenzeka lento esukuyenzeka kuye ngaleso sikhathi ngoba umuntu ukutholile ukuthi laba bantu kuyenzeka becabange kanje. So is a young boy ongeke umcabangele kule yanto but it happened ukuthi ngempela yena owayenza le yanto ngale ndlela. Bathi ke la kulama motives akhona ke babe imbangela mhlawumbe ukuthi yini engaba yisusa sokuthi lo muntu mhlawumbe egcina izinto ezinjengalezi. Ziningi izinto abayebebaleke kuya ngokukhula mhlawumbe ukuthi lo muntu ukhule kanjani. Ebuka lona mhlawumbe omunye uthola ukuthi wahlukunyezwa umuntu wesifazane mhlawumbe ayethandana naye. Ebuka lona mhlawumbe omunye unalo enga mhlawumbe ukuthi umama wakhe engabe wamzala mhlawumbe wamzala lapha amzala khona mhlawumbe ngezathu ezithile waba ne-hatred nje umuntu wesifazane. La ikakhulukazi ke kulabantu abagcina be-rape benza zonke lezo zinto. So nje is what you get ngoba nakuye lo mfana uma sesilandela uyathola ukuthi nanokuthi enye into kuyenzeka iqale into uyenze ekuqaleni mhlawumbe uyenze ngephutha babumswele uthi uyenze ngephutha kodwa ubusungabopheki. Yes. Yizo lona. Kusho ukuthi wena ngesikhathi ungabopheki usuba nalokho nje uyabona uposta nje ukuthi uyabuka lonto le usuyaqhubeka ngoba naye lo sathola lo mfana ngoba lo mfana wayenentombi. Wayenentombi yakhe nje engenankinga eyayisebenzela. Buka lonto. So kodwa we picked up ukuthi before lo ntombi ikhona intombazana ayeke wathandana nayo kwi-area. Mana uyashiya ungashiya. Umntambo somkhiphile ujabulile uprofethile ukuthi hayi make wafi umncobe ngiyaphuma uthe wena lapho awazi ukuthi wayekwazi kanjani. Asithatheke manje awusilani ungene kuMthimkhulu umdonsa nini uthi akuphume umntambo ungene uMthimkhulu. Okay mina njengoba mangiqala nje ukuthatha leli cala ngilithatha lecala ebuya kumina lamacala
mina ngiphenya icala manje angiphenyi umuntu amboshiwe Yes. ngiphenya amacala njengamanje ukubheka ukuthi lo muntu oboshiwe mhlambe nalo mina mangithatha amacala ngwabheka awangisi kulo muntu oboshiwe ngisakomunye umuntu. So kusho ukuthi mina ifocus yami ibheke kulona omunye umuntu bawumswele. Then I focused ke that ukuthi ake ngifonele umuntu. Mana ngeke ngabuza ukuthi wena kushuthi wenze i-reconstruction ye-crime scene kushuthi lena i-reconstruction ye-investigation ngoba phela bisiphakathi le umuntu nangu bese kufuna ukuphenya kwakubhekile kodwa wena awuchazele umuntu osemncaneko osafika emaphoyiseni ukuthi ngesikhathi uthi wena ufocus ecaleni manje umbuyisa le yini oyibuka la kwi-docket kulamaphepha ubukani njoba ngike ngachaza ke babumswele mina ngiphethe amadocket njengamanje. Yes. Libophile already leli. Yes. Lana amanye amadocket awabophile ama-inquest baba kusema-inquest. So nje bengama-inquest kusho ukuthi nje abantu abatholakala laba bangaziwa ngithi. Yes. But ngesizathu sokuthi batholakala kwi-vicinity efanayo nale. So kusho ukuthi let's bring them together. Lesibone kahle ukuthi kungenzakalani. Oh yes. Yikho ke lokho kwenza ukuthi uma ngabe sesiwahlanganisela amacala siwasondeze eduzane sesikwazi ukuthi kuba khona ihlobo eqhamukayo sekuba khona information esiyitholayo manje ngehlobo zazo ikakhulukazi babe silekelela ukuthi besinikeze ama cellphone ukuthi usibanibani wayena inamba yakhe yayithi usibanibani mina ke sekufana ngithi work around that ngimiyeke lo boshiwe. So ilapho ke ngithi mina ngithe mangabe ngithi ngenza lamacala ngathola ukuthi ingcingo zalabo abantu emva kuba sebefile zaqhubeka zasebenza. Umsebenzi bewukuthi ngithola ubantu wayisebenza lezinto. Then ke ngahamba ke ngaze ngathola nesidumbu sokugcina lesi satholakala sesi half decompose lo muntu waserenkeke lokuboshwe khona umntana. Ngathola ukuthi naye lo muntu naye iselfoni yakhe kwenzeke the same thing laba abanye. Then ke yayisicaca lento ukuthi no ngeke kube yilo muntu. Nangu umuntu ofuna ngifocus kuye nangempela ke cha umuntu wafocusa ke kuyena mana ungashiyi uyashiya ukuthi nangu umthathaphi nandi idokodo manje nanti usulandela ucingo lodwa le ubani ovuka naye bese ke ukwazi umlinka kuyonke lento. Okay ngiyabonga. Manje ngithi ngizama kodwa ke into inje ke angithi umsebenzi ngo-analyze lonke babumsela amadocket. Yes. Mango-analyze ngwafunda onke lamadocket angitshela ukuthi kubo bonke kuzo zonke lezi number zalabantu abalahleka kunomuntu oyedwa ofonelekayo athi njalo lo mayesethola iselfone amfonele athi njalo mayethola iselfone amfonele lento ibisithini ibisithi kimi lo muntu possible bayathandana nalo muntu ngenhlanhla vele futhi naye lo possible suspect angithi inamba yakhe sengiyibonile. Yes. Nayo sengilenza irecord la ngiliphethe manje ngibaphethe bonke. Lezi numbers ziyamfonela lo muntu oyedwa. Nale yakhe lo possible suspect ongakaboshwa uyayifonela le number ngisho nange yakhe inamba ke manje. Okay. So lento ibisingitshela ukuthi no possible intombazane le. Nangempela ke ivuke kanjalo ke inyamazana. Sekufanele manje ngizama ukulocate mina ukuthi ubani lo ntombazana. Nangempela I happened ukuthi ngimfonele lo ntombazane ngikhulume naye kwangelula ukuthi ngithi ngiyiphoyisa. Yes. Kwakufanele ngikhulume naye ngoba abantu banamhlanje bayithanda lezi zinto zamafoni. Yes. Nami ngikhulume kanjalo cha nangempela cha semukelane ke nomntwana. Awusiqala so angiqali phela angiqali intro ngifuna ukuzwa intro. Bawumsweli kungama trigger nyana nje baba kodwa awakho la ukona we-department angithi akuwona we-department kodwa nje kunama trigger nyana nje babumsweli ukuthi isikakhulukazi thina basipheya amacala nje we have noticed ukuthi abantu besifazane abakhona njengamanje abayinaki izinto eziningi. Sibona abayinaki izinto eziningi uma nje ukhulume kahle wena nawo usho ukuthi mhlambe inamba yakhe lokho wayithatha ngalelela manje sikuthatha isikhathi esingaka ningabonani kodwa manje uyafisa ukuthi uphinde futhi sibonane. Manje ke kusho ukuthi cha sikhulumeke naye engasangikhumbuleke bakithi umntwana kodwa nje ke nami ngizame ngoba ngenhlahla bomsebenzi sengiyakwazi mina sengiyazi mina ukuphi sengiyakwazi ukuthi kuphi more or less. Yes. Ukuthi mina ufuna ngibe ngisondele kulowo ndawo le kusho ukuthi nangempela cha abona ngempela cha lo muntu ngazi impela ngoba nangu usheduze nangempela cha hayi
siyenze ke appointment ubuse ngichazele le yonke ke indawo ukuthi hayi cha nihlala kanje uhlala kusisi wakhe kanje ngenhlanhla ke futhi kwatholakala ukuthi ke uyafundisa. Na uqhana ngempela kube lula nje kanjalo ke sihambe ngempela cha masifika ka una ngempela mase ngifikile kulo ndawo ngiphinde ngilifake kucinga ukuthi hayi sengikhona. Awuna ngempela cha umntwana akangi-attende. Mana ngoba selokhu nihamba nje senginosayitsheni ke kodwa manje kuyasetshenzwa kodwa enkulumweni usekumuntu ongakuwena nisazoqedela inkulumo yenu le eyitriganyana sizoqedela inkulumo yethu thina le etriganyana ujabule naye ujabule naye babumswele mfuna kunjalo siyoqedela inkulumo. Right. Nangu sondela ke manje nomuntu wakho uyaphuma lapha usekuchaza uzoyiphumela ezekweni uzoyiphumela ke izikimi hekwenzeka kanjalo baba usweli cha nangempela ke waphuma weza kimi ngaleso sikhathi cha ngase ngihamba noza kwethuke wamahaka wena ngoba sasisebenzisa cha ngangeke ngikwazi ukumhaka sasingavumelene ukuthi siyathandana sasingavumelene cha sengisho ukumhaka phela ade nixoxa hawu wavela wayimisa yaba isayitsheni usufika ushintshini cha ngishintshile cha siyabingelelana nje kunosika asagananga ngifuna uqamba manga asagana cha siyabingelelana cha uyeke ba umncubelo ogama lo ade ngikhuluma naye kanje okay I know I understand usangibona I know kodwa sisi kahle nje ukubona sengihamba nabafowethu laba indaba ingaphezulu kwalokho ebesikukhuluma indaba engaphezulu kwalokho ukukhuluma my sister ngoba ngenze ukuthi ungadideki manje ukuthi ngase ngifika nabantu abakhongeni laba kanti sikhamba kanjani cha kahle nje sisetoheni sisi sotoheni la cha siyalandela la khona into icala silandelayo nje kanje kwangena nje emsebenzini ngayichaza nje lapho sengichaza cha kahle mina ngubaba umncube nje ngisemaphoyiseni ngiyasebenza nje kanje i-reaction ngasesi hawu wethuka phela ngoba wazothi hawu ngcono kube khona udadewethu ke kube khona usisi naye ethi hawu ngcono kube khona usisi ngoba phela sengithukile ngiyabona cha ngoba ukuthi hayi into inkinga hayi nawo usisi wakhe ngasondela ngoba hayi siyasebenza oh yes washintsha kanjalo ukukhuluma umselo ngoba sasingasekho isikhathi sokudraga namancoko manje ngoba asazi ukuthi njengamanje ukuthi lo muntu lesimfunayo uphi angithi ayizwe akakaboshwa phela ngalesikhathi oh yeah akakaboshwa so ke amanqoko kufanele phele ngoba njengamanje thina sibheke kulo muntu kahle kodwa siyazi ukuthi umuntu wazi lo muntu inangulo nangempela futhi kwenzeka kanjalo ke bawumsweli ngayishwa ke nje wasithatha ke wasisa ke lapha sisakhona ngenhloso ukusibonisa lapha okwakuhlala khona ke lo mnumzana hayi kwatholakala ukuthi ngalula ngacha wayengekho kodwa ke sabe sesazi ukuthi lensizwe ihlala lapha hayi cha sasesibonisana ke naye sibambisana my sister nawe siyocela usilekelele ngoba khona ukukhuluma okungekuhle lana nangempela cha kwenzeka kanjalo sesiyibonile ke indawo ke hayi kwabe sokuba umsebenzi wethu ukuthi hayi lokhu sihlala ngokuyimonitor le ndawo lokhu sihlala ngokuyimonitor cha ngelilanga sayithela phe kwakhe waboshwa kanjalo ke simbophele esikhawini uhlala esikhawini sasuka le ejozini nje ngalo langa silalanga sasuka ejozini sasazofika esikhawini safike sageje sangamthola kwasiphoqa ukuthi siphindele emva siphindisela usisi mana ke usisi mase nixoxa naye sinixoxa umsebenzi manje unayi idea ukuthi lo muntu ngaba nezinto eziphambene nokulunga zenzayo no he was shocked ngoba kwakufanele simxoxele ukuthi lento ibucayi kanjani kwayena impilo yakhe sebucayini ngoba iqiniso lisho njalo kwayena vele wayengagcinela lana so kwakufanele sixoxe nje konke simbonise ukuthi hey la kunje la sidikhavu uyamazi lo muntu yonke into simxoxe naye ingakho wayekhindi no nami ukuthi impilo yami ayiphephile so anginilekelele ukuze sedlule kulento ngoba sasimqwashisa ukuthi uma kungenzeka lo muntu ukwazi ukumtshela befika amaphoyisa vele uzoba senkingeni kwawena ngoba size ukumthola kodwa at the end of the day nawe futhi awukho safe ingakho sayibamba inkulumo ngokubambisana kanye naye saze sagcina ke samthola ke lo uma usenihamba ke naye ke la engqondweni yakho imidulophu longatha yakho ithini into ngomntambo usoweda kwabaxoxeni labanye usayithini ithini into yakho ngomntambo bengivele ngiyibonile lento noma ithini imedula imedulo yami ifakazela mina ukuthi I am on the right track lo yamuntu lapha ayi ukhona ngephutha
so anginazo ezinye izinto mina ngoba kufanele ngibe nezinto mangizoplace umuntu kufanele ngibe nezinto yes amaphoyisa oqala ambopha abanazo lezo zinto kodwa mina uma sengiqhubeka nophenyo further angibanga nazo izinto azingenelisanga lezi zinto mina engayifica ziqondene nomntambo njengoba ngisho ukuthi mina ngibe sengipheruza nalapho kuthiwa wayekhomba khona so ngapick up ukuthi no this person akakhombanga neyodwa indawo la ukwenza khona lezi zehlakala yabona ingakho ke ngakwazi ukuthi ngiphesuke ngoba umntambo ngimkhulula mina vele sengimbophile maqondana sengenele ukuthi ngibophe the right person amanake kanti umntambo esikhathi ekwenza ipointing wafika khombana nti umntambo angazi khona zona ihlahla ekhomba lapho ngima ngibuke idocument lapho babu umsweli kodwa ngithi mina ngase ngizazi indawo la okwenzeke khona isigameko ukuthi la ngoba njoba ngisho ukuthi mina ngifice sengama inquest but kwakufanele ngithole amaphoyisa ay-attend ama-crime scene ngikwazi ukubuyela nami ngoyibona onanzi le ndawo okay naye le ndawo wayekuphi umuntu wayela sekunama-photo album ngiyabuka nakho okay fine so ngiyayazi indawo so uma ngiqhathanisa nalokho ukhonjwe umntambo ayi akuhlangani nani akukho akuyeli nangalapho kutholekala khona laba bala lemzimba kusho ukuthi nje khona iphushanyana engingalazi ukuthi lenzeka kanjani kulo ndawo babo mhlawumbe wancishe kumoya angifuni ukukhuluma lapho umselo ngoba izinto engingazazi kodwa mina ngingaphawula nje kulokhu ukuthi ngapick up ukuthi no akabukeki ngaba umuntu ongaba uyena ngoba nangokubheka yayingikhomba lento ukuthi lo muntu ababili labantu abenza lento lo muntu owenza lento uyedwa kusho ukuthi ke sesiyabuyela ke ivele ikhona emthethweni into ekuthiwa i-reconstruction of investigation noma yayifika nawe ngoba noma siyayinema today into ekhona ngoba siyayazi i-reconstruction ye-accident yes ikhona ye-crime scene ikhona bomsweli okay le investigation futhi ikhona noma ikhona i-crime scene vele is sort of i-investigation masikhuluma nge-crime scene nje kusho ukuthi wena usuyiqala edokodweni manje angiqala edokodweni uyiqale phi wena ubuka amadokodo mina angithi babumsweli masikhuluma nge-crime scene angithi mina ake ngenze sibonele njengoba ngumseshi mina amacala mayefika afikela e-charge office kubantu be-uniform yes so futhi uthola ukuthi ziningi imizekelo engayenza afikela kubantu be-uniform kuba abantu be-uniform aba-attendayo kubizwa ama-fingerprints kubizwa whosoever ukuthi abe khona lapho mhlawumbe bese kuba khona umseshi o-standby yayizo loo nto le umseshi o-standby uyena o-attendayo kodwa kusho ukuthi ekugcineni lelo cala liyophathwa uyena usuke standby ukuthi areceive enze konke ngalo sikhathi kodwa mase kufika-ke ngosuku lokusebenza then-ke lamadokodo kumphathi usewa-allocate-ke ngokubona ngokwazi kwakhe ukuthi leli ngizol-allocate-ela abantu leli ngizol-allocate-ela abantu kusho ukuthi-ke lokhu kwami-ke manje ukuthi okay ngithole leli docket ngaba ngilithola mhlawumbe linesiboshwa ngaba linaso isiboshwa kodwa kuwumsebenzi wami ukuthi kufanele ngazi ukuthi la kuthiwa kwenzeke khona lesi sehlakalo kukuphi ngoba kufanele nami ngokwami njengoba umseshi nje ngikwazi ukuzibonela ngoba angithi njengoba lamacala enzekile babumswele kusuke kwenye inkathi kungekho ngisho nje into encane evidence kusho ukuthi wena kufanele urely kwi-crime scene yakho ukuthi uma ngabe le crime scene yami ilana hayi possible lo next dollar kufanele kube khona into ayishoyo ukuthi ngeze umuntu ekhala ufuna whatsoever ngezwe nje umuntu ekhala ngoba asifuni ukuthi ubonile kodwa nje mhlamba ke silalele ubekhala kanjani lo muntu angithi uyayizwa uyakunikeza isithombe ukuthi lento le yenzeke kanje lento yenzeke kanje nawe usuyabhala nje ngoba kubalekile ukuthi ubhale bawumswele i-reconstruction ikusiza lapho ukuthi yazi yayibuka loo nto le yazi ukuthi kwenzakaleni ziyele wena kwi-crime scene muso nje uvele uthathe lapho hamba ubheke phambili ngoba uzothola umuntu oqhamukayo ethi une-information ngaleli cala uthi yamlalela lo muntu akhuluma izinto ongazazi zodwa naye lo muntu ebeselahlekelwa ithemba ukuthi hawu leli phoyisa alikwazi ukuthi yayizwa kubaluleke kakhulu ukuthi uma ngabe usuthola idocket hamba uye endaweni yesigameko ungani mangifika endaweni yesigameko ukuthola ukuthi kwenye inkathi ama-crime scene athendwe ebusuku bamselo amacala enzeke ebusuku uthola ukuthi amaphoyisa aqedile ebusuku kodwa wena mawusufika
uyathola amazibithi awubheka madoda amaphoyisa kusalile ukuthi then uqale phansi uyikhodone lo crime scene. Okay. Then you recall those people, experts that were there, babiza ukuthi hey ngicela nibuye nize kule crime scene khona izinto ezikhona la bebuye beyicollect. Oh uyithathele wena ukuthi phela ngiyificele. No akuhambe kanjalo babamswele akuhambe kanjalo ngoba sikhuluma nge-crime scene nje kuba uyayizwa ukuthi iyakhodonwa nje kusuke ikhodonela ukuthi siyipreserve ukuthi kufike ubani kufike labantu abangama-expert okuyiwona umsebenzi wabo ukucollecta amazibithi. Okay manaki mina ake ngithi nje ngumphathi we-unit okay ngiphethe impangeni yonke nanti icala lenzekile njengoba usho ukuthi senikhodinile nini ngumphathi ngakwazi ukungena kule crime scene njengoba senikhodi mina ngumphathi noma ngiphethe abaseshi noma ngiphethe ngu-district commander ngiyakwazi ukungena angazi ukuthi ngabe kungasiphi isizathu ngoba yena mangabe sefika bangibheka mangibuka umuntu onjengalowo ufika vele seyifikile imembers zakhe kwi-crime scene ngoba izona member yithi into oqala la ema-charge office wonke kuba nezinamba zabantu aba standby ukuthi makuthiwa nanti icala kufonela abantu aba standby akufonela umphathi umphathi uze fonelwe mhlawumbe uthola ukuthi ngoba ke namacala ayaveluisha mhlawumbe uthola ukuthi sometimes this is a serious crime mhlawumbe a prominent person has been killed or whatsoever so then lo osuke ke standby yabona leli cala is big. Oh yes. So no angimfonela ucommander wami ukuthi no akasondele naye ngoba vele at the end of the day uyena ufanele report ngale incident. Yes ufonelwa kanjalo uma ngabe fika yena umphathi ufika vele sikhodoniwe i-crime scene umuntu ose in charge njengamanje ilo suke iphoyisa le standby noma ngabe uyijunior kunaye uthatha i-instruction yale crime scene uyithatha kule junior kuphela yena into engenzeka ngoba phela njengoba umphathi nje umphathi walomuntu umseshi naye ngokweveshu yakhe kusho ukuthi uzomlekelela lo ma ukuthi khona la athi lo ucela emlekelele khona umuntu osuke okay uthi kushuthi nje i-crime scene umuntu owucommander yilo judwe lapha usuke ucommander we-crime scene umphathi wakho mayifika kunenye into ayibona ukuthi ayingathi igejile le uzokuhlebela eduze ukuthi hey ngibona ngathi nalokho bese uvula i-cotton tape ngabe uyayivula ngabe uyayisondela nazo ke baba usuke ezokulekelela naye ngoba njengoba ngisho phela umphathi wakho hayi ukuthi engangena bese ke ethatha over mase kufika imedia usefuna uku-attend imedia eyihlanganise ne-crime scene. Imedia kinabanikazi bayo thina sikhuluma nemedia amaphoyisa nje awukhuluma nemedia imedia ikhuluma nabantu bawo communication amaphoyisa abekelwe lokho ingakho nawo makubonakala ukuthi icrime inkulu idinga ine prominent ine media then kufuna si invite bona ngokukhulu kusheshsha babe khona ngoba ibona abazokhuluma nemedia futhi banendawo yabo la bazokhulumela khona hayi lana abakhulumeli la indawo yabo isi-organiziwe ukuthi so imedia mayifika ihambe yoma lapha so izo-attendwa lapha not la yonke lento yenziwe lo kade khodina useyihlele yonke into umsebenzi wakhe lo amacala ama-serial killers buye back emva ka 2010 2011 ishone phansi igraph ikhuphukile igraph noma sengihambile kodwa nje ngisekhona kuphela ngambe ngo2020 mina lapha eToheni ngabona ngathi ehlile angiphindanga ngezwe kuthiwa khona serial killer ekhona empangeni an area ngoba mina bengiphethe bengisebenza impangeni Khingcetshwayo Mkhanya kude Zululand indawo bengisebenza zonke lezo kulamacala basike sakhuluma ukuthi lento ngathi impela umoba iwona ngathi i-fertile land yokwenza lezinto akazi ube nawo kakhulu amacala angena inland afanayo ama-serial killer hayi akaze ngibe nawo futhi akujwayelekile njengoba ngisho ukuthi laba bantu lento yabo bayehlela bakwazi uku-identify indawo ngoba laba bantu angithi abafuni ukubonakala phela makwenzeka lento so yena kufanele kube uye nesisulu sakhe kuphele ngalelo langa so ukuzeke leyo nto yenzeke kufuna kube indawo isolated engekho phakathi kwabantu njengoba nakhona nje la umnumzane Mthimkhulu nje lo
indawo yakhe la ayelinda khona izisulu zakhe wayelinda ebus rank eMpangeni. Kusho ukuthi okwakhe kufanele amdile lo muntu azashiwe itransport. Kuyothi ke mase shiwe itransport ke bese zama futhi amaqhinga ukuthi engenza kanjani ukuthi amconvince ukuthi mhlambe mabehamba ngendlela ethile mhlambe luzokwazi ukutholakala usizo. Izisulu zakhe abantu abasebenzayo, abantu abangasebenzi, abantu abafesayo nangokweclass esikoleni mawukuthi uyafesa manithola maye khona ukuthi cha uphethe amaphepha tertiary institution noma singapha komethi ingena kanjani into yakhe? Into yakhe ila nje between grade 1 to grade 12. Hayi bebengekho abangale ngoba na isikhathi esiningi mayehamba ngoba noma simfita la simbopha khona usathola nje endlini yakhe kune envelope ebrown ayiphathayo la afake khona izinto zakhe na certificate sakhe or whatever nje lezi zinto lezi ozenza mangabe ufuna umsebenzi. So nalapha ke rank ke why identify abantu abakuleyo level. Why identify abantu abakuleyo level. Yena iclass uphele kuphi eclassini? Yena ugcine ku grade 11. Wayegcine grade 11 yena. Kusho ukuthi ke umuntu nje ongaphansi ka grade 11 zoba isisulu sakhe uhamba naye ngempela. Uhamba naye ngempela futhi. I-delay tactics ukumbambezela ngoba wena ngiyakhumbula ukuthi umathandana wakho wambambezela ngezimnandi ngoba nawe umnandi ekhoneni. Yena ubabambezela ngani inkulumo ithini inkulumo yakhe ukuze nje umuntu ezeshow ibhasi ka 3 lika 4 lika 5 lika 6 kuze gcine sekuhanje sekusukiwe phakathi kwabantu ithini inkulumo yakhe ibhekephi? Ngoba sambuza na kukho konke lokho ngoba sometimes was cooperative uma sekuxoxa. Yes. So ngoba uyachaza ukuthi kwenye inkathi bekufica mhlambe la ithola ukuthi lo muntu lo mhlambe khona imadla nashoda ngaye ngabulambile kanjalo mhlambe bese bebuyela ngaphakathi ke izitolo ngenhloso ukuthi bayobheka ke into fly fish izinto ekanjalo ilokho ke sakupick up ke ukuthi ke kwenzeka kanjalo kusho ukuthi njengoba abanye abantu izisulu ezinye kwabantu belocal kusho ukuthi nabo belokhu beyitshela ukuthi nje hayi ngoba kusese right transport yaphuza kuphela. So ke yes umuntu waseshowe nje wayeqhelile futhi wathola ingakho lo waseshowe ke ngoba wabona ukuthi wayengafuna ukcooperate ngempela ngoba akabangekwazi ukusuka erank. Okay. Ingakho ashonela khona erank yena. How? Laba abanye ba-cooperator should he convince them bakwazi ukuqhela taxi rank bese bofika ke eMobeni which is across ne rank kodwa lo akavumanga ingakho aphelela khona la manake lo waseshow uphelele rank uphela nintambama ebusuku uphela ku late ngoba amaphoyisa kodwa zamthola the following day. Amaphoyisa zamthola the following day kodwa uma uthatha ngokwefamily ngoba babexhumana nefamily nangesikhathi ifamily yakhe nje ithi kwakungabo mhlambe kwaku after 7 la ebatshela ukuthi unenkinga bese bembuza ukuthi unobani lapho kushuthi aphendwe ngendlela aphendula ngayo bese bethi no seku late zama ukuthi uhambe epolice station bagcina lapho ukukhuluma naye bona ifoni yakhe yabe siyacisha emva kwalokho. Manake ngwenye irank mani ibheka nina normally abantu ukuphela nje ukuthi sekutecwaka erank ikhathi obani iphela nini abantu masekuthiwa sebephelile nyanya kujwayele ukubala ko after 9 ebusuku. Kusho ukuthi yena umdilela erank kwazi kwadlula 9 mhlambe umdileya kwazi kwadlula 9 ngendlela engangibuka ngawo manje ubusho nje erank ihlale kuphithizela. Yes wambulalela khona la ngoba njengoba ngisho ukuthi ifamily yayithi akahambe epolice station uma uzibukela kungenzeka ubake bamove mhlambe ngendlela abamuva ngayo mhlambe bazama ukubuya manje beze rank longo inhloso bafuna kwedlula akangabe kusedluleka ngoba lo wayese concludeile ukuthi no kufanele makwenzeke. Irank inama shelter le rank ngizama ukubheka ukuthi akhona ama shelter lapha eMpangeni. maye umbulala kwi space esivulekile noma emva kwe shelter
ushuthi nje akuliso kwaba khona indaba zama shacks lapha not necessarily ukuthi ambulalela endaweni esithele emva kwase rank yes ngoba kunendawo zokudayisa omama lapha kanjalo ke nobulawela kulezo ndawo wasebenzisa lelo lezo sithele enjalo ke osubona ukuthi ngose ngiyacabanga ukuthi ugesi awukho ngale ngemva yebo kunjalo ukube kwakunogesi kwangeke kube lula kanjalo kwangeke kube lula ngoba vele already family yakhe yayisim advisile so njoba resista nje wayeresista ngoba nayo khona exsense ukuthi no mhlambe going beyond la sengeke kube right but ke laba bantu nabo banolimi babumsweli laba bantu banolimi lwabo kusho ukuthi khona la akhulume khona naye ekhuluma ngendlela abakhuluma ngayo banenethonya nje babumsweli yabo okusho ukuthi umyalezo oqondile emarenkini engathi ngakhanya yonke into nje umthetho wakho edolobheni ufana khanya kunjalo babumsweli bekufanele khanye edolobheni nanokuthi nathi sigada ama strangers yes ngoba if you look bonke labandayo ukuthi bayazana babonane ngalo lelila izolo manje ke ilapha engithi mhlambe nathi nezingane zethu mhlambe kufuna zithi take care nje ukubheka ukuthi okay fine noma ngabe mhlambe khona okufikayo kodwa siyaqala ukubonana sesingahlwelwa mhlambe nalomuntu ngalendlela okufuna ukwenzeka ngayo izinto engicabanga ukuthi mhlambe izingane kufanele sibe cautious kakhulu ngoba njoba ngishilo nje ukuthi laba bantu akikho ukuthi lo muntu ungambona nje ukuthi lo is a serial rapist ngeke uzukwazi ukumbona ngoba ugqoka kahle uvuka geze naye afaka iperfume avuka edolobheni njengabo bonke abantu kulamacala la ama serial killer sina serial killer eqondene nabantu besifazane shi uya rape uyabulala sibe nalana akaba athi ukuphakama futhi abantu abanebala elimhlophe lapho abakhethi kwesilisi wesifazane into yakho mayizo gcina kuthathwa icubu so abantu besilisa bebengena kanjalo kule ama serial killer ukuthi mhlambe bafuna icubu kodwa ngifuna ukubona ukuthi umuntu wesifazane yonke lamacala abuyela kuyena kakhulu ngoba ofuna ukurape uzomrape ambulale uma kukhulunywa futhi necubu zomzimba kuzoba uyena futhi umuntu wesifazane kakhulu bese kuba umuntu onebala kuzoba ke wesilisa noma wesifazane yamacala njalo ibithini into imapha bemaningi abebalance sale equation noma mina bengingawenzike kakhulu lawo macala kodwa uma umuntu ebuka phela umuntu okululo ukuthi mhlawumbe ngam overpower umuntu wesifazane umuntu ongakwazi ukum-overpower nje ngaso sonke isikhathi kuba umuntu wesifazane ngoba lo wesilisa ngoba njengoba sikhuluma usile rapist serial killer khona lona oyi-serial killer nje yena osebenza nje ukubulala ongarape obulala nje mhlawumbe uthola ukuthi itarget yakhe abantu besilisa naye kuya ngokuthi umqondweni wakhe uphethe kodwa nje udila nabantu besilisa angithi labo ke uthola ukuthi uze bambeke lo muntu ngokuthi mhlambe khona esinye isisulu esimehlulile izolo lonto samehlula manje ke ingakho ngithi laba besifazane bajwayela ukuthi bewineke isikhathi esiningi kodwa lapha ngoba besilisa kuyenzeka befe kodwa kuyenzeka kube khona lowo ogcina ephunyulile ngendlela aphunyule ngayo futhi i-serial killer le abantu besifazane akukuningi lapho asebenzisa khona isibhamu hayi no kurare ayakujwayelekile nje isibhanyeni akujwayelekile kungaba ukuthi nje mhlambe mayethreatnisha kodwa hayi ukuthi egcine esisebenzisile ngaba ukuthi mayemthreatnisha nje ungathi ukube nje mawuzo train ingane yakho yentombazana mhlambe okung fu karate ngokubuka kwakho ubungathi yipi indawo akufanele akwazi ukuhlala ayivikele emacaleni wabonile yipi indawo ebabuthaka kakhulu esheshayo ukuthi imnqobo umuntu wesifazane umswele lapho mfowethu njengoba ngisho ukuthi kuba nzinyanyana kuba nzinyana ngifuna ukuthi bese mase ngila mhlambe bese ngiba yi-expert nje mhlambe neyazo zonke izinto ngifisa ukuba yi-expert nje yephoyisa ukuthi mina ngaluleka ukuthi into engakwenza ukuthi uphephe kakhulu uma ngabuya ingane ukuthi
avoid strangers. Avoid strangers. Mhlambe ngisho njalo mina avoid ngoba yabona kwesikakhulu abumsweli njoba ukuzokuthiwa khona serial killer yako Facebook. Yes. Ithola abantu ku Facebook. Ize beze begcine bengazani beze beyogcina beyohlangana. Mina bengaqwashisa lapho ukuthi mhlambe asibhekeni lokho nje singabazali izingane zethu siqwashise yebo itechnology le efikile yonke into yenzeka kalula kodwa ake senzeni ngenye indlela ethe kuba extra cautionary nenhloso yokuthi sifuna ukugwema ukuthi lamacala engenzeki ngoba uma ngabe lesi stranger bengingasi entertainanga mancane ama chance ukuthi mina bengingagcina ngivelelwe le nkingi angithi lesi stranger singifica mina ake ngizibonelo njengalabo afica kale rank. Yes. Angimazi lo muntu. Why do I have to entertain him in such a way ukuthi kuzoze kufika isikhathi la ngifuna ngishiwe khona transport? Uma lo muntu ene interest nami ukuthi uyangithanda ngoba ngithi uya propose one. Yes. As-share phela number then lo muntu afike ngasekhaya azongibona ngempela ukukhombisa ukuthi uyangithanda. Bengingasho njalo mina ngithi ngibuka ngathi sinayo loophole la ngaphandle ukuthi uzofike la ko karate ngoba uzoshaya lo karate lo muntu kodwa uyayazi indawo yakhe angithi uyazi ukuthi njoba sengilapha nje ke noma singalo kubomvu but ngizokwehlula ngiyazi umuntu ngizokwehlula izolo lo ngiyazi umuntu ngizokwehlula ngoba yena njengama is not fighting ngoba phela lo muntu akanendaba ukuthi kufanele have sex nawe ngoba uphila izolo ndo le lo kufanele enze something ukuthi nje vele izokwenza sex nje vele usekwenza enye into manje konke enye into kuyenzeka beqale ngesex begcine ngokubulala noma beqale ngokubulala begcine ngesex kuyenzeka kodwa isikhathi esiningi ngoba phela umuntu usuke resist naye usuke ngalindeli sekufanele ngabaya have njengamanje ngithi so ukuze kwenzeke then kufanele am overpower is either ngoba isikhathi esiningi baba stranglish isho kusho ukuthi ngaloso sikhathi sekustrangishile vele suphelelo moya then ke besenza lokho afuna ukwenza kwenzeke kanye bunjalo ngoba phela angithi into esoke ibheka kakhulu ukuthi akufuneki ukuthi uphunyule lana uyabona manje angithi uyazi ukuthi inkosi mayiqeda iyakhathala yes manje uyayibona ke ingozi manje ukuthi uqale ngokuthi kanti usiyakhathala manje usiyawineka yabona manje into ithi kufanele nje ngenze nje vele nje yabona so nje is very difficult babusweli kodwa nje umuntu kufanele akubeke nje ikakhulukazi ngoba yikho ukuqwashisana asisho laba abantu banama tricks ngendlela eziningi kodwa nje into ithi most of these serial people bangama strangers basuke bengama strangers kuwa akakuboni kabili hayi akakuboni kabili labantu babona once ngibona na once kufanele kuphele ngalelo langa vele mhlambe nje ilento ukuthi avoid ama stranger nalento yokureporta ekhaya kube khona umuntu nje noma ungakhona kumuntu mawuhambile khona umuntu owazi ukuthi uye edolobheni mawusofikile usefikile usibani bane edolobheni ngisathenga sengiqedile masinga lento yokureporta seyivuselele ukuthi abantu yoreporta awureport ngoba ucindezelwe kodwa lento yokureporta is very important nana lento le ama surprises ngoba abanye ngiyakhumbula ukuthi ngapha emzini into nje uyayikhona leyo wayibathatha ngaze eThekwini hambe nabe beqashiwe umsebenzi ngakhumbula lento yokuthi uthola ithuba lakho oceleni lomsebenzi noma ukuthola ku Facebook bese ufihlela abantu ufuna ukwenza surprise kanti abantu bebezokuvusa angithi ikhona nalento yokuqumbelana ekhaya akufanele lokuqumbelana ekhaya ugcine sekwenza ukuthi uthathe impilo yakho ngoba makunento oyitholayo inhlanhla tshela phela kube khona umuntu ozomtshela kakhulu nozokubonisa futhi uthi hayi kunomsebenzi endaweni ethize no awukho umsebenzi ozo-applyela bese kuthiwa khona umuntu ozohamba naye Zolanda phela usuqashwa i-institution yes awuqashwa umuntu uzohamba nawe yokufaka emsebenzini cha siyakwazi ukufaka emsebenzini usuke kwi-institution uzongena kubhaliwe South African Police Service Correctional Service Department of Health or Department of what yes ayikho into ekuzothiwa manje hayi lo muntu uzokuthatha erank there is no such thing ayikho lo no such thing abantu abaningi bahungekile ngakho lokho bamsele ngani kodwa ke kusho ukuthi phela egcineni kuzothiwa iyo ishuthi desperation abantu they are desperate indaba yomsebenzi kodwa njengoba ubusho nje ukuthi kodwa mangabe ureporter
mhlawumbe ngenzeka uvuseke ngaso lesikhathi ngasikhathi uqala ukureport lo muntu ngithe ngithi ngoba sometimes uthola ukuthi umuntu ulandela umsebenzi angaze uapply ngisho uapply izolando le izokwenzeka kanjani nje ngale so ke nakhona lokho njengoba sikhona njengamanje sonke sesibonile ukuthi isocial media inhle imbi reporter mhlambe sizokwenza ama means mawungireportela asenzeni ama means kube khona abantu esibafonela kule ndawo lapha usebenza khona lo muntu then sikwazi ukuthola ukuthi khona into enjengale then bese yabona ukuthi no hayi ayikho into enjengale or else sibuka ukuthi okay uzophelezeleka kanjani lo muntu ukuya lapho yes yeah ubusathi umuntu uzoreporta lapho kuthiwa hayi emva ka 3 days hayi baba Msweli lokho sifuna ukugcizelela baba ayikho lonto baba Msweli kanti isuka blonto angazi ikuyaba khona emaphoyiseni isikhathi kodwa le yanto le nje uma si attend lama courses sigcine so attend ayikho lento and futhi nawo ubonile ukuthi ayikho lento ayikho lento ngoba ngesikhathi wenza njalo uyadelay uyadelay lo muntu ngesikhathi linda 3 days kanti uma ereportela njengamanje ukuthi ngoba akekho umuntu ongavele esuke nje yo report epolice station ipolice station ayona umngane womuntu yes futhi njengoba usuku uzo reporta nje hayi ngoba usunezungu baba Msweli ngiyakwazi ngihlala nawe so but uma kwenzeka into engajwayelekile is my responsibility ukuthi ngisukume ngiyobika ukuthi ayikhona kwenzeka into engajwayelekile ake nisilekelele la ngoba into esuke iyenze kube nzima kakhulu ukuthi abantu bathi sebethi bayamfonela lo muntu abasamthole efoni so bazo resta kanjani labantu ngoba ngesikhathi nishesha namaphoyisa ukuattenda lo missing person iyenza ukuthi kube lula futhi kusheshe kulandeleke lo muntu ukuthi lo muntu ugcine kuphi izolonto le kusho ukuthi lento yobuse fresh mawuthola lo muntu ugcine kule ndawo kusho ukuthi sisengakwazi ukuthi mhlambe sizama ukuthi sikhankase ngakulo ndawo ngenhloso ukuthi sikwazi ukuthi msize lo muntu kodwa mangabe sidedela kuze kuzophela 3 days kusho ukuthi sithi abantu abahambe nalo muntu bezibofika eCape Town across ama border becross ama border mabefuna ukross ama border ayikho lento baba Msweli amaphoyisa nje kulo ndawanyana sihambe sesilishumayela lo vangeli kodwa namanje ngiyafisa ukuthi uma nje uya epolice station uyo report missing person bethi bakubuyisele emuva ubuye hayi no uvele ku station commander uvele ku station commander nje umchazela ukuthi unalenkinga kanje ukuze sibalekele ukuthi njalo thina njengamaphoyisa siyablame display lento engamisa ukwenzela nje umuntu ireport ukuthi kulahleka umuntu akuthathi imali yamuntu lo vele usuku semsebenzini vele usemsebenzini vele uzobhala zona lezi uzobhala zona lezi zinto lokho sithi no fanele sikiyeke ngoba ngiyazi ukuthi ziningi izinto engayishiwo ukuthi khona ama false complaint yes but at the end of the day umuntu usefikile uzo reporter as proven the false complaint civil false complaint not to chase people ngoba that is why ubona ikhatheni ngabantu sebehambe bezibothi uqhwe police station bethi abatholi ma report missing person ayikho into ebhlungu njenge missing person baba Msweli ulahlekelwa nje isihlobo sakho nje ungasazi ayikho into ebhlungu njengaleyo ingakho namaphoyisa sifisa ukuthi ayi ethu kulekelela kulo ndawo ngoba akubalekile ukuthi utshele mhlambe umuntu njenge client yakho njenga amalungu omphakathi ukuthi mningi umsebenzi owenzayo uma mina ngasikhathi sengilahlekelwe isihlobo sami ingqondo yami iyaduma ngaleso sikhathi ngidinga umuntu ozongilekelela ukufika kwephoyisa usuku nosuku kimi lingaphethe lutho kodwa nami kuyanginika ithemba ukuthi khona into enzakala semaphoyiseni amaphoyisa nathi ngayo yonke indlela kodwa mase sizokwenza kube negap that is why sothola abantu bezoshaya amatoyitoyi igcwele ama police station izinto kufanele sibheke thina njengamaphoyisa ukuthi as much as si busy kodwa uma qhamuka nje missing person let's assign it kubantu bazothatha i-full responsibility ukuthi each and every day niyabonana nefamily ngoba ifamily nayo ixhumana nabantu abaningi family abanye bayitshela lokho abanye bayitshela wena njengephoyisa kufuna ube la khona information net siyilandela khona information net siyilandela wonke umuntu amaphoyisa wezukuba nayo inkinga egcinene ukuthi azohlaselwa umphakathi manje ukuthi asibone ukuthi amaphoyisa enzani ngeke nibe nayo inkinga uma sizokwenza lokho u5 days nje consecutive 5 days senza lokho singamaphoyisa nomphakathi uyabona amaphoyisa azama ngayo yonke indlela ngoba phela at the end of the day nathi suke singazi ukuthi obana benze lo crime but sirelaya kuphi sirelaya kubantu neinformation kusho ukuthi ke vele into ithi uma ungaxhumani nami njenge relative uzoyithatha uphi information ngoba possible abantu
abantu abane information baxhumana nami njenge relative yes mina bese ngiletha kuwena manje mawuzokwenza le gap kufanele mina ngistrugglishe le indaba zama airtime ngiphinde ngistrugglishe ukuthi ufuna ngifonele wena uyiphoyisa why are you not here siyashoda thina station ngiyavuma 100% ngisuka khona kuyashoda emaphoyiseni but ngithi mina ngeke siluze lutho mangabe kufika into emergency ukuthi assign member nje yodwa ukuthi indoda uzoba busy nalomndeni onalenkingi ukuze makukhona ukuthola uzosifonela usitshela khona information odinga support kuyona sikusupport kuyokwenziwa lokho that is my advice. Awuqhubeke ne-advice nanti icala yazi khona into esivela i-diary yakho i-pocketbook yakho uyi-update nini i-diary kamphathi ngifuna ukungithathe ungibeke nomphathi wakho ucommander update nini ngamadokodo akho bese kuthi ucomplainant i-client mina engifaka isikhalo ngi-update nini ngithola nini i-update kumseshi wami nje mathi ngizoreporta i-case noma ngabe i-murder case noma yini i-update nje uyaphenya uyahamba umphenyi ungi-update nini sikhona isikhathi esibekiwe I'm not sure whether is 14 days or 21 days angizokho sure kodwa nje baba mangithola icala njengamanje yes kufanele mina ngicomplainant mangithola icala oh yes mangithola ngoba njengamanje icala seliqhamuka ngecomputer shelwa icomputer ukuthi umseshi wakho ubani oh okay akwenele lokho mina njengomseshi kufuna noma ngabe angikwazi ukuya kuye kodwa kufanele ngirespond ukuthi sengiphethe idokodo lakhe engezwe ngecomputer kugcine lapho ukuthi ngiphethe idokodo lakhe ngoba naye kufuna enza ama record kwi-diary ukuthi okay ngoba phela kungenzeka mhlawumbe lo muntu uhamba icourt angithi mhlawumbe kuyenze ukuhamba icourt akakwazi ukwenza ngasasa kodwa njobe receive idokodo kwi-responsibility yakhe ukuthi akapick up ucingo ngoba zikhona incingo inamba la afonele complainant cha mina umseshi wakho kanje kufanele ngabe ngifikile lapho kodwa ngisaphazanyiswa ukuthi kuhamba kanjani khona okukhona njengamanje ukuze complainant asho uyazi ukuthi bengifisa kakhulu ukuthi ngikubone izo lonto le then usuzokwenza amamenzi ukuthi okay fine noma ngine court okay ngiyabonga kulungile noma mina ngibhaje kodwa ngizokwazi ukuthi ngithumele ezinye imember lapho njengamanje izozo ukuthi ingabe sizolo noludingayo njengamanje ngiyafuna then emva kwalokho ke baba Msweli amadokodo ngithi nje ngasikhathi wasa ku-inspection ikhona i-document okufanele uyisign sengaze ngayikhohlwa okufanele njalo emva kwesikhathi esithile uhambe ye-complainant mawumbonile afike naye sayinela nawe usayinela ikhona document enjalo i-procedure it's just that ukuthi sengikhohle SAP esibani le i-procedure ithi mawusufikile ku-complainant naye akasayini yes bese ke usuma usuya kumphathi naye usuhambise i-docket for inspection or whatever yes uya-check na uyabonda complainant uya-update manje mayithi umseshi angiyanga kulabantu mina imoto bengingenayo zizoba khona ke baba Msweli ngoba ufuna sibe realistic ngokusebenza kwamaphoyisa zikhona ngempela izimo ezinjalo uthola ukuthi ngempela amaphoyisa imonto azikho kodwa zikhona incingo baba Msweli i-network ibingekho hayi kodwa kungasale sekuba konke nje kanye ngibona sengazuthi mangabe kuza konke kanye kanjalo sekukhomba nokuba lazy ke manje no indawo esikuyona ngithi ama police station utho ukuthi kwezinye indawo kuvele kwafika umphakathi wakhala okay angithi mawuzo uma uthenga isite uthenga isite 1 ubheka umgwaqo khona yini amanzi akhona yini i-network ikhona yini kuyenza ukuthi mhlawumbe kuleyo police station isendaweni ephansi i-network ayidonsi ngempela njoba ngenayo imoto bekuzofuna ngidrive ngiyocinga i-network bese ngikwazi ukufona uthola ukuthi ke lezo zinto mhlambe kusho ukuthi singathi is a valid reason ke mhlambe ngempela ngoba asikho isidingo sokuthi ngaqamba amanga ethi imonto bezingekho zikhona enye ama challenges ikhona ngempela icrisis yemonto estation yes hayi khona baba Msweli mfana ngifuna uqamba amanga bese thi khona lapha azothi khona ucomplainant umseshi useyanga avoida akafuna ukukhuluma nami futhi mhlambe evele ethi urude ke kumina kuvele be rude sigcine sesixabana nje nomseshi hayi ukuthi
khona into mhlambe ubushobesho bayenzayo angisoli lutho mina ngifuna ukuzokwazi ukuthi how far kodwa umseshi mina akanginike ukuphumula mina ngishonaphi njengo client ongazi lutho futhi uthathe umuntu ongazi ulwazi lwami impela lu limited ngishonaphi abantu abaphenya baqala amacala ke kuba yithina lapha ngithi phansi kodwa at the end of the day khona lo muntu osiphethe ukuthiwa i-commander u-unit commander or a branch commander wena njengocomplainant unalo ilungelo fully ukuthi nje uma ngabe ungenelisekile uhambe uyobona umphathi wami ngaphandle ukuthi ukhulume nami asikho isidingo sokuthi ukhulume mawusuthatha isinqumo nje ukuthi no anginelisekile ngendlela uba umncubenza ngayo you have got full rights ukuthi uhambe uye kumphathi wami abangivumeli uthi umphathi wakho ubona ngeappointment abavumi la mangene church office umphathi phela uzoba ngale ngemuva akeke front abavumi laba bala ukuthi ubona ngeappointment angiboni lapho kusho nje sengaba ukuthi nje angazi ukuthi ngabe benza lawo maphoyisa ngoba kuma church office wonke sekukhona ama cellphone numbers manje abaphathi kusho ukuthi bangathiwa mhlambe umphathi usemeetingini ngempela mayisi meetingini akakwazi ukuphuma emeetingini uma ngeke ukwazi ukulinda wena ngoba phela imeeting izophuma uma ukuthi awukwazi ukulinda kufanele bekunikeze inamba yomphathi ukuthi hayi nayi inamba yomphathi inemtech compulsory emsebenzini noma uyayifaka asiqale church office njena i-compulsory inemtech noma uyayifaka manginesikhathi ama name tag a-compulsory babumswele a-compulsory kodwa ke njoba sikhuluma nje ziningi izinto engama-shortfalls lapha ey'teshini uthola ukuthi ngempela umuntu akayifakile ngoba akanayo uyifake ngoba ufuna wenza i-requisition uyicele ma ungayitholile-ke ngempela ayikho into ezokwenzeka bengenzela lo ofike lapha ngoba angithi ikhona lento yokujajana umuntu avele ekubuke ungafiki kule height ayicabangayo utho ukuthi ngempela kuvele kuthiwa lapha hayi umphathi akabonwa ubonwa ngeappointment manje awusakwazi nanokuthi ubani nename tag ayikho awusakwazi ukuthi ubani engikhulume naye mawusufika kwabanye abantu abazokucebisa ile nto bengenza ukuthi hayi kodwa baba umswele ukuphula nje lapho kuyilungelo lakho futhi ukuthi noma ngabe ubani umuntu omfica charge office okusizayo uzethule naye umthetho uthi kufanele zethule ukuthi mina ngusayitsheni bani mangabe ngusayitsheni noma ngukapteni bani ngoba nakho lapha ema-charge office sekwenziwa manje sokukhona nama-commanders lapha ema-charge office ahlale khona ngisho ukuthi angeke nje ukuthi ngoba mhlambe awusizakale kahle ngomncube bese kuphela lapha unelungelo lonke ukuthi cha baba ngiyakuzwa nawe ngendlela ongichazelayo kodwa bengicela ongaphezulu ilungelo lakho lelo nizwele lento yokuthi ke kuthiwa akabona umphathi into nje engekho lento ukuthi umseshi angafuni ukukhuluma nawe ayinto engekho le kufanele ukuthi umseshi umsebenzi ubound ukuthi axoxe ukuthi kwenzakalani update ngecase yakho asibe njalo ka sibe nobudlelwano obuhle nabaseshi bethu nani baseshi ma client enu akube buhle ubudlelwano mhlambe ke ngifuna ukuyivala kanje awungithi ungaxili hayi man high profile case ngeke awungithatha mawukwenzwa i-high profile case kodwa kubonakala ukuthi le high profile case thina yabona njengazakhamuzi thina siyakwazi nje ukubona ukuthi sibona as a training ukuthi ayisiphumile le size sikhiphe ngisho i-judgment uma ufika kule case ngifuna sibeke le case asizubiza igama lamuntu nansi case kunomuntu odutshuliwe la kunabantu laba bekhona uphenyo lwakho luthini usufika isiyonakala icase kunomuntu odutshuliwe la kunabantu abala endlini nansi case kudutshula umuntu la njengoba sihlela kudutshula umuntu la kunabantu abehleni nabo uphenyo bese ke senze reconstruction of investigation a crime scene uyabuka wena buke ulalela indaba ubuka ku TV kunomuntu odutshulwe la kunabantu adibela bese kunabantu abangaphandle kwalomuzi wena mangathi uyangena uzosebenza la uzoqala phi ukusebenza baba umswele ngoba ngicabanga ukuthi awukho umzekelo oqondile kodwa sizama ukuxoxa nje general
Angithi mina ngaso sonke isikhathi baba Msweli makwenzeka icala njengephoyisa ngisuke ngingekho. Yes. Ngama yamazi mangifika la angazi ukuthi kwenzakaleni. Yes. Kusho ukuthi mangifika la mina ufuna ngithola umuntu la ozongisiza ukuthi kwenzakaleni. Ubani lo muntu ozongisiza? Umuntu obekade ekhona ngesikhathi kwenzeka. Kusho ukuthi investigation yami siyaqala ke la ngithi. Oh yes. Iqala kulo muntu okade ekhona kwenzeka uyangixoxela ukuthi la kwenzeka ukuthi nokuthi kwaze kwagcina ke sekula. Oh okay, ubunobani? Hayi benginosibani ba. Oh okay, ake simthole naye ngoba yabona lento ye crime baba Msweli ijulile. Into ye crime ijulile ayifani njengoba sixoxa nje. Yes. Ngoba uyabona njengoba sixoxela singalindele lutho asilindele lutho asazi ukuthi kuzokwenzakalana. Makwenzeka into la kungenzeka singaboni ngokufana. Kodwa besihlezi kanje sobabili. Oh ngeke ulindele ukuthi ncimishi kufanele istatement zethu ifane thina sobabili ngoba besikhona la. Yes. Uma ngingese ngenze kanjalo ngizogcina sengenza iphutha manje ukuthi sengilalela ubaba Msweli uthini nami bese ngithi ngibonile at the end of the day leyo nto izongilimaza ngoba mina ngubonanga lokho. Eyibuka lonto. Ngani ngoba makwenzeka nje into uma kuqhuma isibhamu nje la. Yes. Makuqhuma isibhamu la ungasho ukuthi makuqhuma isibhamu ngenze njani? Ayikho iplan. Ngoba angithi lento yenzeka nje at random akekho umuntu obeyilindele. Yes. Izolo nto le. Kodwa okunye nawe usuzokuzwa mawusuxoxela mhlawumbe oyila kaduna ukuthi awukhumbuli ukuthi sithi umuntu uyazi mina kodwa mbe siyixoxela nje ngiyabona benganaka ngaye ngiyakhumbula ukuthi sithi kodwa nginaka ngabe ngitshela Thobani hayi uye lo muntu ujikile wenza lento yayizwa sengiyakwamina bengila kodwa ngiyaxoxelwa manje ngoba ngithema nje makuqhuma isibhamu bangalindele nami ngishona phansi yayizwa ngisho ukuthi ke ayikho into mina engayikhuluma eqondile ukuthi uma ngabe kune crime scene kwenzeka ukuthi nansi into kodwa into ithi mina bengingekho la umuntu okufanele ngisize la umuntu obekhona mina ngizothatha lokho ubekhona ngimbhalisa statement lo muntu. Yes. Angixoxele ngithathe ngoba ngifuna egcinene ngihambe ngenesithombe phela la ukuthi kwenzakaleni la ngoba namkhola kufanele ngiyo reporta khona ukuthi kwenzakaleni la. Kuyasiza kakhulu ke lokho ukuthi ke usheshwe uyithatha istatement baba Msweli. Ngoba lento njengoba yenzekile nje naye lo muntu lokho exoxelwa abanye ugcine sethatha izinto ayixoxelwa abanye. Yebo kanti la uma ngabe usamthole nje umuntu ku fresh ila akutshela nje ngeobservation yakhe ngaleso sikhathi kuphele lapho kubonakala cha umuntu ufikela ukuthi umuntu owenzele crime ube kanje uthola nge-first hand information. Kodwa mangabe sekuze kwaba ngakusasa lo muntu sezolalela abanye sogcina maye nawo sekhuluma izinto engazazi izinto njengale. So izinto encounterishile lezo isikhathi esiningi ukuthi kubalekile ukuthi umuntu umbhalise yes khona omunye ke baba Msweli umuntu othola ukuthi mhlawumbe ube traumatized kakhulu. Yes. Futhi mhlawumbe uthola traumatized nje mhlawumbe ngempela lo muntu olela ifamily yakhe. Oh. Uzokwenzeka izimo enjalo baba Msweli ukuthi lo muntu abe traumatized kakhulu ungakwazi ukumbhalisa but you can take notes. Yes then ke sesizobhalisa statement ke amaphoyisa ke sezobhala ke ngendlela okwenzeke ngayo yonke into abafice kuyiyona ngoba amaphoyisa abhala ngendlela afice kuyiyona. Makunomuntu ke otemperishe nesini kodwa baba Msweli lapho ngakukwazi ukubona umuntu otemperishe nesini ungambonanga wena. Oh yes. Ngoba ngithi ubungekho la nephoyisa lelifikela ake ngenze isibonelo iphoyisa lifika kwi crime scene lifica abantu bavele bakhona sel identify ukuthi ngoba ngenhlanhla liyafika liyathola okay ubani umuntu ola ekhaya mhlawumbe kuthiwa kwenzeke ekhaya hayi no mhlawumbe uthi mangekho ekhaya hayi umngani wami lo sefika kwenzakaleni hayi kwenzeke then iphoyisa ke selikhodona lilekelelwa yilo muntu okulutshela ukuthi lento yenzeke seliyakhodona ke iphoyisa selibuyela ngaphandle sekuzokhulunywa kahle lifuna ukuthola yonke information sekwenza njani isiviwe le ndawo ukuze ungathi ngoba phela makwenzeka into enjengalezo abantu nje bayayihlaba yenyuka iphoyisa ke seliyakhodona. Yes. Yayizwa lento ye tempering ke of crime scene
ayisezukwenzeka ke manje njengoba sekukhona iphoyisa ngoba selikhudonile iphoyisa kodwa maningi ama chances ukuthi iyenzeke phela ngoba lenzeke mangabe amaphoyisa engakafiki kodwa we can't asikwazi ukwa blame ngoba they were not there. Uma qhamuka umuntu othi mina ngihambile la I cannot deny that ngoba bengingekho but engusho ukuthi sengifikile mina ukwazi akekho umuntu okwahamba la. Ilapho ke thina siqala khona ukuthi sengifikile mina njengephoyisa akekho umuntu okwahamba la. Bese kutshela ukuthi okay bungakafiki. Yes. Ukhona umuntu ozothi hayi sibani bamtemperation sikwenza ukuthi wathatha inhlamvu le kube kunezinye igobolondo walithatha ithini into uphenyo luzothini uphenyo kufuna liye kulowo muntu lowo angithi uyazi ukuthi uyasitshela ukuthi ubani uthatha igobolondo then ufuna siye kuye sithole statement ngoba phela leli gobolondo ufuna mangabe lithatha asitshele clip igobolondo ngoba liyafuneka kufana libuyisele la manje ukuthi umuntu okona ufuna libuyisele igobolondo then but sesikhona so statement ingakho kuthiwa chain of evidence le chain of evidence yes okusho ukuthi umuntu wonke othinteka la kufanele istatements sithatha wonke umuntu othinteka la kunjalo ke kunjalo Africa my continent Africa my home besithi nje siyabuya nama details sazobuya azosixoxela nje ngicabanga ukuthi ke sizobona lapha phansi kwezihlahla sibe comment section sibiza ngophansi kwezihlahla kuba izinkulumo esikhuluma lapha isuke engahluziwe zisuke futhi zingena certificate suke siyikhulumela nje nathi sithi hayi ukuthi kwenzeka nje kodwa okuningi futhi kuyasiza ngoba silana nje uthema wavula ngama comment abantu izinkulumo ekhulunywa phansi kwezihlahla esichazile ukuthi ke njengoba vele siba ne-online radio umsebenzi wethu omkhulu sekuzothi ke sibe nalo leli khona umfowethu asichazele kabanzi ngendaba yobugebengu ngoba nathi ubugebengu sifuna ukuthi kube khona indlela esilwa ngayo silwe nobugebengu asithathe sivale awuvale mfowamncube ungathini kubantu abakulandelayo angazi bengakabaza abantu abangilandelayo ngazi nje abantu abacommentile bakumsuke kodwa sizokhuluma kwamhlambi language la yabona ngoba phela kufuneka phela ngikhuluma ngishilo ngathi mina lezi zinto lezi ze social media zesilandela ngemva sibadadlanyana yebo khona siyabukeka njengabantu abancane ukusho ukuthi nje mhlambi ukwakheka nongalo kodwa khona sikhula khulile kodwa nje kubantu bakithi nje umuntu nje odlulisa khona ukubonga lokho akubekile nanokuthi ke nje ke ubaba uMsweni njengoba echaza nje ukuthi mhlambe makukhona enye ingosanyana mhlambe njengoba echaza mhlambe makukhona izinto esifisa ukulekelela ngoba into enkulu kakhulu ngayo kimi ngoba mina ngisekho endimeni sekungaba ukulekelelana nje uphana nje ngolwazi lapho engakupha khona ulwazi ukuthi hayi no indaba yakho ifanele ilandeleke la uze kufanele igcine la ukuze nawe uneliseke mina ngingaba lezo indawanyana nje kanjalo nje bawumsweli mangabe zizokwakha abantu ngoba ayi lokho okunye nokunye i-social media yahlupha ke baba ukusubona nokunye ke nokuzinhlamba ke manje ke ubone ukuthi lena ke isiphumile kodwa nje ke bandla ngabe ngiyabasukela mina abantu baleli page leli nje belandela thina bawumsweli ngathola nje bonke bakithi nje 100% ngoba ngathola wonke umuntu owayekhuluma lapha nje they were very happy bawumsweli namanje ke siyafisa ukuthi abantu bakithi lapha singabasiza khona sikwazi ukubalekelela ngoba ayikho into emnandi nje ukuthi ube ne-information ngoba nawe kusasa ungaba isisulu la kodwa mhlambe uma kukhona ulwazi olitholile mhlambe njengoba sixoxa nje uyakwazi ukubona no hayi ake ngigweme ngamabomu lento ukuthi yenzeke kanje ngoba mhlambe ngiyazi ukuthi kusasa lawe lizongibeka phi usubona kusasa ukuthi hawu nangu lophe ungeze sibonelo nje bekade kufanele nibonana nalomuntu bethe uzofika akasafiki umuntu usiyabona cishe lapha nacishe mhlambe bengishe ngawela ogibeni yebo into njengalezo ngaba yilokho ebamsele engingakusho sibonga kakhulu nje abaphileka abantu bakho asivale ngokuthi amathuba ukuthi sikubone usumphenyi oyimele private investigator athini ngoba abantu bayafuna khona ukuthi ngoba ayileli ikhono leli mhlambe sikhulume ngebusiness ukuthi ibusiness yakho kungenzeka kusasa siyibone isikhuluma ukuthi hayi private investigator lo uyakwazi ukuthathela icase privately ahambe nayo yakho namathuba kanjalo ngokuhamba kwesikhathi hayi bawumsela umuntu akabongeke kulowo ndawo cha umuntu angeke ande kakhulu kulowo ndawanyana bawumsela kodwa nje kuyezinye izinto umuntu ayibhekayo empilweni mhlambe makukhona okuthile mhlambe kube kufuze lokho mhlambe mina bawumsela njengomuntu engixhumanayo ngiyokubeka esithombeni ukuze abalaleli bakho
bekwazi ukuthi mhlambe bazi ukuthi kukhona noma akukhona kodwa nje ke impilo asiyazi ukuthi siphathelene secret agent ufihla yonke into uyasho ukuthi umseshi ufihla yonke into kodwa ke kulungile sozizwa ngayo mayiselungile ngoba leli ikhono leli siyalidinga okwangampela siyabadinga futhi abantu abakule level esohlala nabo besilekelele besicathulise besibambe ngezandla ngoba iSouth Africa idinga abantu abanje abazoshare ngolwazi sikwazi ukuthi sivike ubugebengu ngakwenzeki uma sekwenzekile sivike ukuthi kungaphindi kwenzeke ubugebengu obufana naloku ekade sikubuka. I thank you.